Muthemba uyu mugeni wa ngunga riu uthamite migunda-ini na kwanjia gutonya micii ya andu mwena wa Isiolo o nginyagia wabici cia kaunti iyo. Kurerikana muthemba uyu wa ngunga wonekire ria mbere mwena wa Gafarsa na Iresaboru mweri ucio urathirire, no riu ngunga ici itambite o nginyagia icigo-ini cia Isiolo Central. For now it has affected about 200 acres as of now. In Kakili, in Kambiaju. So it's sort of spreading to the entire county now. Riu ruhonge rwa urimi ni rwamukirite dawa cia kuhuhira ngunga ici kuma kuri ruhonge rwa kurumbuania na mimera kuria mambiriirie kuhuhira micii na mawabici matiganite. We are already handling it. There is a team which is on the ground doing the spray work. Although we don't have enough pesticide, we received 100 liters of pesticide from the crop protection services in Nairobi. Ona gukire uguo muikari uyu wa maili 5 mwena wa Isiolo augite amwe ao ni maremetwo guikarania na ngunga ici na makambia gwetha cikaro ingi kuria gutari kugumire. Nilikuwa nimelima eka 2 na kwa saa hii sijui nitakuwa nini, kwa ajili sina pesa ya kupiga dawa. Wadudu ndio hawa, hata mahali wanaingia kwa nyumba watu wanahama. Umetuadhiri sana kwa vile natumia mimea nyazi ile inatoka kama kutoka kwa miti kama vile unavyoona hapa, inaleta uharibifu kubwa sana. Ota icigo iria ingi guku bururi-ini cigumiirwo ni igunyu cia ngunga, arimi gicigo-ini giki maugite magetha mao marahomeire migunda-ini o riri marari na mwihoko wa kugetha irio cia kuria riu na cia kuiga. Ngiribotera Inooro TV, getwo Karo Kenyugo Mwaura.